Mi ne možemo poštivati pravila dok nam se ne omogući da ih poštujemo. Dok nam se ne izgrade prijelazi preko ceste, dok nam se ne izgrade staze po kojima se možemo voziti bez da se sudaramo sa pješacima. Dakle, nama je dosta ping-ponga koje institucije igraju s nama, dosta nam je da policija govori obratite se gradu, a grad govori obratite se policiji. Mi želimo da se oni sjednu i ako treba na partiji ping-ponga rasprave kako riješiti problem biciklista. Oni se slijepo pridržavaju zakona o prometu na cestama, ponekad zaborave da je i zakon o policiji govori da je prva zadaća policije štititi ljude, njihovu sigurnost, njihove živote.